Hagan nyau terik haden wakikat tu kat ningut ki wakrek ka National People's Party hapok ke East Jainte Hills demi kina keseng nin kan rutering ni won wud depan man ya ke yalang wajahan heya to open skempurano ya ki wakit kam ka party hapok ke district Hadin kini ke yalang hawaya kelam wa Santa Mary Shella kawaman lek kam ke kertong ke NPP na sutnga saipung constituency kam juk ke NPP presiden ke constituency da onggo wa imi ki katu kat ningut na ke parti mkta iya ka tang wa mani lek kam ikerku ya ke seny ha ke district wa man ko warap skem hekre yongka da onggo wakit kam ke distrik wakachnat khenro na mo ke yudwing demi no ki na ke parti ne daw yongka kam ke kertong ne daw ke parti we mkrengit ko le yeni ne bah akut wa man yalang kini gi wademi mjuwan poi gi chikini gi yalang wadakhun la ar lesin cucu da onggo wa i no kini gi bru na ke parti mpentelot iya ke sen ne bah kadang mi kisngi ki wapsia cha ke sen dang jori Hagani ke yalang waman ni da jet ya UMDC ke sutnga Narwan usai borlang syadap kam u district presiden wathame kadwa ke cuki general secretary de chau Dr. Sanki Shangpung waman le UMDC ke batau la kedong kadwa ya ke cuki working president wan da chim da UMDC verim u join rival pertu Hayato wakachnat khenro ke NPP namo ke Youth Front da jet presiden ko UM Langki Lamare waman le kan UMDC ke Narpo constituency u general secretary Uriyo Shadam working president u defender Pakem wa uker miki dekhar da jet le yo daya pher baha Lamare kam u vice president ke parti wa ya umera ri sutnga kam u assistant secretary ke East Jainte Hills ki wakit kam ke sansutnga saipung blok NPYF dajit presiden go US Lamare kadwa assistant secretary wanto umeti baha supo we unarpo circle vice president wan dajit ya u Romeo Pedang kat kum kutuk bor yo inin du tarik wa de em kat tu kat ni ki nong kit kam yang ka party yang in ko district wa na ko gayut wa de mi di naliang yong ki de mi in ka party yang ka NPP wa de e ki daw nang benta ka untuk nagabenta ka party nagabenta ka ang may nabenta ka nga candidate mo nga ko open JP wa ki nga daliang yung nga kam ka candidate yung ka NPP da do ujet ki nga kam ka candidate yung ka NPP nga da lai slok awaki da lai klam awaki da ikut gi sa meeting boro ki meeting wa da ME tang wa ka jingtot yung ki yo wan gi ha ga nugo meeting da kajing le i kan ke kam to kajing kerku ya ke parti yang i ba na do na sedang wa mana kam ke candidate kim em ya em lang yi em kersan gi ki boy em jingmut ki kersan ya ke parti nga ko pen che boro i ki paj ba yang i ha ga ne ke por mho o do jingermen bi na ga mta ki ni gi jingmi gi ni gi bru yang ke parti i de em lang i paj ne de jet thme ki nong kit kam yang ke parti yang ke district yang i da e kubori cha ki central body yang ka NPP da ya ong ki da ong gi khut ka emergency meeting yang thung gi nong kit kam yang ka district yang i da ngai te ka ong pi wa ka jinglai luti yang i to pun klan chu i ka ne ka party yang i dang poi wi gisni dang bon ki nong kar chan i nga em jing sio do jingermen ha do kata wa mi gi ba do na sedang ha do kut kim em lang gi dui te kenten kublai chibon shejaru ngau em lang ki lamre UMDC na narpo kondasi da mana ka wino presiden yang ke MPYF ajing itu wa di ke parti yang i snakumen wa yo ijiat ya kinongkit kam yang in ne kasi hajing ya to wa kitu ki wayut ngai scam nrai gitu to kajing senyau personal ke yang ki untuk ada bentai yang ke kandidat, untuk ada bentai yang ke parti. Tak ada bentai yang personal yang ki, mino ada ke parti. Mereka kecing mi ke yang ki, ngangai scam nang kita ya ke parti yang i, nang kita lewat ya kandidat yang i. Mereka ngap kuat personal si pajba, mau do ni kerman kecing yut yang kini ki wada ada yut. Mereka ngaku dah, where ya kilok kijor, wo yang senok tilang wi yo ya kecing job di bentai yang kakang sentai mereka celah. Kamjo kamu dong new presiden yang ile, wah hajing ya to wah kini ki kandidat yang i arngut nopok kini ki East Jainte yang i nga kitbok kirwiang ya ki haduk ka sentai mereka celah, war haduk
ne lang lang do yo ya ke jing job ha ke sngi wa yo sngi la kha yo jing job ki bless you one time kita to jeliang na ngau defender pekem wada chajet ni kamu working president yang ka NPYF te ikuble lang euro ki nong kersan yang parti ki wada yu penman ni ga emergency meeting da yo jet me ki nong pikam hajaka yang gitu ki wa da resign na ga ni ga parti da kajing resign ke yang ki nang ibor cucu ga i da yo ya man da yo biang ki nong pikam ki wa thume te mem man go kajing kta ya ga parti ke yang i wat kamu ong ga kandidat ke yang i tentu da do wasdang jing lai luti how news nem ni bentar ni election arajar kat pra mem em tilang gi i wat man gi penban gi nong pentut aga jing lai luti yang i man gi kajing argaten gi i kam gi nong krek kam te kat tu betan da mi no gi na ga parti yang i te da yo ulai da ga luti ke wa khoj ke wa chida khnang wa i kam gi nong krek kam u em gi kajing yetli te man gi kajing yo bor ga jing lai luti yang i ki pai ba gi nong gerchan woro mho du jing kermen gi mho sniaw gi wotok kajing mi yang ki kta ga parti yang i mrei penban man ko kajing kerku lene kajing klan cucu yang i wa emi kejuk kebuj kejuk kebor u ya kre ni bentau pengklani baru penjob ya gini kandidat ke yang i hagan ni gasan sutengah sai pung konstituensi ke kong Santa Miri Selah wat kamju le hapo yang ga kleriat rembai konstituensi yo mana lang dok boleh coba cijarmo nga ta u MDC yang ke Arpaso Sutengah Narwan konstituensi uma sebor lang sedap tahdin ke jingmi kubor wada resign kinong kitkam yang ke parti yang i yang ke distrik ada nakaliang yang presiden yang ke East dan ke Hill district tene de jet inga kam presiden utme ta hajing ke tok ni kam ne de jet inga ban ngada chimti ni ke kam ta yoluti le neni sakmat pre bhani bunta ke parti yoluti wa ke parti yang i unang ku ke nakawi ke por sakawi ke por pada ni por le ka por wa jet inga kamu presiden utme le amlang kini ke wahe ki MDC u MDC u Dr. Sanki Changpung uman u MDC yang ka batau la kadong bat uma emlang ki lemare u MDC yang ka narpo konsensi pada emlang sirup bat wa ka kandidat yang i bat wa ki nong kersan yang i woro bat wa ki nong rekam yang parti woro di emlang i hang neksi ta nga kuwi akwa ong wa ejing kerku kerdo le minta kini ki perlok ki wa rekam yang ke parti bat ejing kerku kerdo le ni benta yang ki arnut ki kandidat yang i UM hakani ke distrik yang i ado ke kong Santa Miri Selah uman ke kandidat yang ke San Sutengah Saipung konstituensi bat naliang yang uma lelang longdo uman kandidat yang kan ru kleriat konstituensi tengah ejing kerku kerdo ki ulai amdang suruh ki yo gi ya katong yang kejing job tak kejing mi yang kini ki perlok ngai skema yo man pembana ka jingklan ni ka jingku yang ke parti na ko bi ka po sa ko bi po tadi nikte ko kajak publish ko si jarno